кыргыгытын агуон сылыгар аналлак кепсетибитигер бүгүн биехыгыл жыттыр Мос памяти Ржев Саха Якутия некоммерческой терилте председателя Саха Республикатын народун кайыстыбатын үтүөлэ колехите нам улугун онна бастык комустар нехелеген бачотта колоктого Николай Христофорович Горохов. Николай Христофорович нам улуга кассыллактан Ржев коротыкытта сибэхи олохтоон үлелехери. Амбастан Никольскайга херихылларгар Шараповтар дигергеттергер агагыт Ржев көллөген похоронка калбидибит. Оны валана ол Иван Серпин Шарапов манна сельхозтехника коют улахан кей болан баран сельхозтехника начальнигин вериолорон агатын коджан элбактугур бутугар агу 15 сыллака олунюйга Ржевтан Виноградова Анна Федосеевна ен поисковик Сурьяччы сери ветерана Суругыпыт Иван Серафимовичка бу агагыт Серафим Николаевич Шарапов Ржевка Смоленское кладбище көмүлле атарды. Иненен Иван Серафимович манна арекому вопрос туран агу 15 сыллака гамыйын 9 күнүгер кыйытөрдөн сылыгар Сеттеги Игнатьевич Павлов Николай Львович, он журналист Халиев Терентьевич. Оланар бараннар онно кенлерге масолордон нам борниден онно кутан, онно бар мероприятияларга кыттан баран өйдөбүнүктө памятникке тутуокка жен договордан калбиттер, ол калбиттер райком анна конкурс билдерер. Ол конкурс билдер битигер Винокуроватынан музыкальная школа художественной клан учителя Петухов Михаил Романович проега кыяр. Оны Михаил Романович кеде проегын кайда баран. Тут елде Михаил Романович 9 сыл истота. Оны сүйрен көтөнөттөн Михаил Ефимович Николаев көмөтүнөн, Ржевтер көмөлөрүнөн, представительство көмөтүнөн, бу Наморионун көмөтүнөн 10 сыллака же бүтереллер. Мемориал туталлар. Онтан ылайя нам он Ржевка держе до мостата жен билин аты далата жи. Он өскән. Олен былырын беге мост памяти Ржев Саха Якутия жен некоммерческой территории. Ржев кыргыгытын агуон сылыгар тугуле ытылыннай, онна инники буланнар. Беге ол агуон сылга ол некоммерческой территория битигер дагы бир сүрүн сыл бутол эте. Оны томанна республика даганы бу улуска элбактык суручсан элбактык капсетен муньяктарга да хаджан маннагы намбагалыга Юрий Никентьевич Слепцов улахан поддержканы орон беги улахан делегациянан сеттеги баран бу кыягуан сыллак вернее Ржев босхолунутун неместерден босхолунутун агуан сыллак мероприятиялар кыттан каллыбыт. Онно хөддө улахан советскому солдату ген улахан мемориал, Путин мемориала ген аттыбыт. Онно винок урутуар кыттан военный советская ген площадка военный парадка парады көрөн Сталин ставка тыгыргыджан туока Святой Богородица церковгар чуматан онно дальбак аллея героев Федор Матвеевич Окловка бе Советский Союз герой бут мәңә таа сурулдан турар аллея тигәр хаҗаммыт төдү шыйлага бебит мемориал бутыгар Филькина деревняга бе сүрүн сыл буткан баран онно Саха сергетен тураран калды. Ол туруруга Павлов Александр Кириллович ден керге ювелирная фирма генеральный директоры Олоқ бәйтін елитінен тұтан, бәйтін төветінен толқуйдан бұ сәргені анта местетігер тиен 2 көміләчіләк тиен оңырын. Онына жа олоқан церемония ұйтамыд, Ржев халалтаты, Ржев юнармейстері, Ржев жона әргеті күттілақ мероприятия ұйтылынна. Онына ол сәргебетін тұрордуыд, оны қолыбыр онына сол биятчы бағылық округ кені Петрушихин Михаил Павлович туақтенетті. Бу эги сақалар, бейгіт бу ритуальный
сергегатын турораңыт манна бу көмүлләтер өбүгелергит манна көмүлләтер бойыттыргыт дугаларын та кытта сибәлоктот халланы гытары сибәлоктот гутен этер. Оттон урмянсептен руку багылык бетерен бехал бахты көмөлөс. Хөддә шуйдыктылат хакалары олок каяргыттен онна эги браник беги браник битен түмүктәде. Николай Христофорович онна кепсетибит түмүгер үтчаттарга анан бен кестилген тертергер көрдөһөбүт. Историктер этеллеринен оттон ыржып кыргыылара наха кан токтулак наха элбек кыйтырылак төттүрү кардырыты кемен кирсилак он сетте ибыха болбут кыргыылар. Бу манна Гитлер самай сүрүн күчтерин центр ден группа армии үс киммиттен икитин киллерин тур. Ити бионча дивизияттан турар армияны. Бу армиялар группаларын бөлөктөрүн. Үс киммиттен икитин итине киллерин турар. Онун токтотинен ырктага кыргыылар болбу сиддере Москваны ылыга Ржевтен бу хамай тутак. Кинжал грудь Москвы. Дула в Москву, ворота в Москву ден итинник Ржевская мясорубка ден ити удук полководистер атты талабыт кыргыылара олалар Ржевкен. Онун Москва өстөх немес кылабар життера бе столица бут Москваны ылыларын самай токтотулуут сире бу Ржев вязьме плацдарма болар. Манна маршал Куликов этеринен 2 миллион 6-ынчы хвеске халдат он офицер, сержант, офицер өлбүттер ден этер. Онтон болана быха бараллан олок Ржев бейтнанныгар 2-ынчыттан такса хака кейте өлбүтэ ден этерлер. Хака солдата. Онон болана билигин тынчы 174 ат ити бе мемориал батыгар хоруллахатар. Олата сөдөгөн элбегаттар хите кирбекке ити өлбүтөр эжон. Өсө Ржевка кырган баран, халгы баран, берилиңе тиен төннен калбиддоннор эмел бакт. Онуктор билин итинне лох-лохтар. Итинне мес Ржеваныр өлбүтөр эжон аттыра кириаталар. Тынчы 174. Онон итинне өлбүддоннор аттыра барыта кирби болду. Итинне жа ити Твардовска кохан öğretillerин курдук. Мен Овсенен ол онно кихи бадраңга, атоок бадраңга онно Овсенен ол өлбүки өлүгө көстөрө, көмүллere, уңоо тутуллара, атоолы ким болара эңенден вообще онно токтаны улухан билдибет таганы бит. Токта отына аттын эти аттылардын Ржевская мясорубка. Онон билигин Uşu arxivleri qasan iti bir iki soskolu bitirinəçilere Podolskaya diye arxivi qahallar iti Irina Dmitrievna halaltatından. İtine össökengeten bilingi bihiги çattar bit oğulur bit bu iki soskola iki nömer dağnam iki nömer dağ şkolatın öğrenəçilerinden kolaborulan onnatta bilgen iti çorapçıda oğulur hacjallar aldantan da studentlar bu hayın bara harattılar. Котугулинги федеральный университет студенттары мне эти бу процесска бу аттыру эти тигаме кыттыаллар онон студенчество онно бу школьниктер инникитин бу ол 2-нчыттан такса жоннор өлбүт жоннор онно багар өссөдө билбеп болот өлбүтө. Ол жоннор аттырын викиллерен бу Ржевтагы мемориал бутун өссө Ситерен которын бериге битчаттар өлехтер ем биха жакайренебит. Оннотон мемориалга сөдөлө барган нада, онно билген өддак бехи бастан хагалыр бит реконструкциятер бит кең багай ырахаяте. Ол ырахая болан ажака түргөн отмас үнере билген уже ажакай аттан калбыт, мас бого юммит, уже беден абиттер. Ону облагородикинен онна үчүгай Кована еңен металларынан үшөйдік аградалахан еңен күрдігілелер өссі барақтарын сөп. Оны бейгі чаттар бітін кетен көріқтар ен бейгерен әбіт.